Crown colony pun ang pilih day. Crown colony. Nang litum nang cek tok dun data mi lai hui hai. Politik dalam kali lu lagi gian lagi. La tribal chot kali la Assam ke duan malu. Assam la North East ke duan malu Crown colony nang pilih. Crown colony mana Crown ke hala British ari jo putub hedi. Hala fansi pudam lo. British government ke power ke hala tungki puge la putu balong sidu la putu balong ki pualing lo ke kroi pola la power la a symbol hedi British are jo putu balong ke a symbol lo power symbol of power la bangke la si la crown colony ku ile to manang kider lo 1946 aninkan ki puge la ko hello nang tum India lo do dunde der not Crown colony ko adet ni tum nang selam pilo nang tum dak le donot lapen mo ko man ni jong sen nang tum phan attack ponte ni tum nang rapun ko uyo British tu ni puge India lo do din de ni tum sin nang wan bot ike ye alam bang ke British tum ta kahin no le ma tha ta kali ni tum sin nang wan bot ike mo nang tum hopat la te ni tum phan nang pu raji British tum man si nang tum tha be la kecil tu marum ni tu manang bikul nang bitikangkul pu ili pu meme jikati lasi ini tu man crown colony nang pilo amma halabang soho ke just met ke British tum dam nang ji pulok si hala soho itum ka demand pirthe India dang isita amma si Reverend JJM Nichols Roy matalo lapen Gopinath Bordoloi lo lapen ajah katum an lo lapu kali ni tu crown colony tanang nelo ni tu ke India long si dopo ujo lapen hala crown colony long kape dodun de det ji Aphan India lo na pilu dun jok ji Aphan ke Muhammad Jawaharlal Nehru amat si Shillong wang si Nichols Roy hem si nang sakok lo hala kuala pati along hai Nichols Roy hem hadak do kuala pati kai mati di apa anu na tu hai hadak si nang dokok lo hala kitab along anok sadu amat si nang cingki lo Nichols Roy ke hala su ke Church of God Apalok lapen alangli ke Hill Area Department Minister alangli ke Hill Area Minister alangli British ahut lama si alangli ke England America pen sedang pass lagi api so ta California muni arengelo lapo ya ni Reverend JJM Nichols Roy ke Nichols ko api so kurlo Roy ke metha kurlo Roy pu peposi elas Roy pu purong ठीक है इले तुम चीनी लो जनता रेचो को इले तुम की पुपु जनता रेचो के जनतापुर के हासिले सिदो cuma तुम कार्बिया तुम हासिले से के दोदो hadakan ke itu madek lo aprang hoke itu madek lo amasi hadak se ke do la masi bongali tu men ciju do masi roy pulong lo abinong ke akur binong ke si imli ko ro acha Lamat si Nichols Roy atum kroy dunde det si netum ki India do po masih India do itum do poklo. Physio pen lam sedan ulan la Nichols Roy ba kala le as akapre ka chapter la. Physio ka kroy det la lamage. Ala ke independence ke nai itu. Ala bage kora crown colony tanah ni independence ke nai pala bage kipu. Acha la pulo Amat ilitum India lo dun juil. Ante mo pen ke pu det kacari ke kopi pen lo pun ni nagar juceng hedi. Aron ben se kacari. Det kikim aron ben se kikim. La si ilitum ade British atum dam juilo. British atum kaselam aron an ke hadak si jut kok lo hasorni si British tum ke dam si jut kok lo. Ande non aron anta emetang ci selam nan po det ta emetang ci kim nan po lasi det ki kim ji Aphan Constituent Assembly of India de ta la ta tok kami important pi kalam lo Constituent Assembly of India Constituent
Assembly of India Constituent Assembly of India British atum seng tekang lo seng lo chairman ke Raja Gopalachari Aphan bodi pitekang lapen ke Nehru lapen ke Pandit Nehru lapen ke Mahatma Gandhi atum pulo lo ke Dr. B.R. Ambedkar Bhimrao Ambedkar udah amen ke Dr. Bhimrao Ambedkar Bhimrao Ambedkar Dr. Constituent Assembly Chairman Raja Gopalachari aroko nilini do tege titi Raja Gopalachari pumajo mate kulo banglo neho achan nilini do pe me titi Raja Gopalachari ke vice chancellor bo aroko nilini do pe me dadak langlo te teklong ko nili la mantok te de अच्छा Constituent Assembly of India ko pio po sig salam lake India adet ko puson sikikim poma pu allo ko salam ya pa hala so allo ke lake constitution pul constitution ke hedi lake India a constitution pu ke det kachari aron lake Commanding ke chok chia kam claim det ra nep nangi hasti pinangi po aron bang kali lage det ki kim aron constitution hong bidhan constitution ko ke det ki kim aron lasi hala constituent assembly along lam ka che than hedi lam ka che dan hedi ladak si tok edi lason lan dalan chok kali lage book number 4 chorana kadoin number 9 do lagi book number 4 mutila book number 4 along hello sik schedule alam ke do dak lasine lilan pontot titi laso along si tok atla hala constituent assembly along mat lo ke dun non mp person lo sta government si invite soi ke thek mu chot tom han invite si pon lo hada ke pon ke inur ke itumala Karbiang long Khasi Hills by Inglong Asotum an Allah Karjab Don Banke Reverend JJM Nichols Roy Reverend JJM Nichols Roy Palok lagi Reverend JJM Nichols Roy Minister ya representative MP asan lah non ke MP pula haji non ke MP lah hala Constituent Assembly ke lagi MP asan lah ke Parliament lapen ke Ruknat Brahma kudu lapen naga tum ke imtiao lapen ke Gopinath Bordol laan lo gedun bang proxy lo ne pe ne member ke pon North East na tu pen imtiao bang ke lage dodun o ede lo o ne tum ke metang adet se chi kim ji pon naga tum ke lapot dodun ri pu phizio tum pu ko amalang like batai si ni meeting dun ma phike dun de acha hala Constituent Assembly along si la Constitution of India selam lo India adan si Aphan selam et lo amat anke pu North East anatu itum inglong so atum along nang li lo anke matalo ko pulo la tum han ke claim people la tum ne preje ametanga aricho do ma ametanga rondo la tuke apot kopi yo ke claim po pusi jingwai na amat hala constitution ke to a committee chairman ke Dr. Ambedkar Bhimrao Ambedkar Bhimrao Ambedkar duduk lah noksa lage Bhimrao Ambedkar lage Mohor ko ajati Mahar ko ajati Maharashtra pen lage law pass ha London pen barrister lawyer aparta ke thim ban law thek pik teta lage akur kang dei pik ban bamun denge la phang iti jim pik le la phan ke la arnisi amumar tumpen riso hudlang amumar tumpen konani pen wang lo train pen ingting kuk lo
amat si arong kasi dam di pu gari tawe thang tawe amat chainong gari pu dambo mohur amat nang dun tamema pu amat arlu dun kra nang dun non pu halaka solai bang ta chulang le pun pu talang le nang dun non pu amat arlu dun kra lan amat tuare bendam chot an ki hala chainong gari solai bang arjulu kita warse nang tu pia khailo ni tu mohor aja ti sun serang no kepu sun serang no ni chainong terbang kepu tu tar mane la so muni tatung si chainong apa te mu pul ke hisap ache mahala gari ke solai bang ke kaya solo ne ko pilo ne arkom kaya sa chainong apang ring tu pulote gosami tu ko amase ala tumpan pisuntu dunlong le de la puyo la si la so muni tha pi ke ne ke mo pisita hindu pen ke ne ke thi the pula ke thi tu ke ne ke hindu pen tu ke ne ke thi the pura buddhist cheplang de la pen la pu bang la ke reverend JJM Nichols Roy anke kopilo ka cheplang det atum phan anke India adet adang aphan ke silam piet lo la constitution silam piet lo itu aphan ke pilon la si asamit bomali te onte lan seler pik le la mante hala constituent assembly arlo ta hedi bande intong varati la pulo dhor choliha la pen rohini kumar chaudhary tumne na ga tumle popumyong te ha muni ta phuchevek groy tumle ko pusi la tum long le ili ke dodon la tum phan le autonomy ki pinang ko son mi tu le kuye la pan ga ni ye ji ape ni tu la de son autonomy pilote autonomy mane ame thanga ja kong pilote la tum ge tribal stan chaplang det ko communist stan chaplang det ko chinese chaplang det ko da ka to ha in ton pik le lai ho alam amat si in ton si ta he la sik schedule bang ke selam det in long aso tom han six schedule puka binong ke six puka trok polo schedule puka list constitution India constitutional law labang so a constitutional law la pachera pumli la ta constitution law la ke det ki maron law India det epo ki maron law la abang ke in Karbi Anglong Bakhasi Hills adet aso ki maron lawang ke la ta constitution lo la sidak pulo la dak ke tok do la ke justice BL Hansaria Supreme Court a justice la ke pula po hello sixth schedule to the constitution is a mini constitution governing the administration of tribal areas of northeastern part of India. A mini constitution. La pendak arlo do tulang ki putu. Dak kagos tak luk thot lo po je. Tek tulang le det la. Dak Chief Justice Muhammad Hidayatullah lahela ki pu. Dak Muhammad Hidayatullah pulo they are constitution within a constitution. Lake constitution lo lata six schedule ta constitution ake thiar lo aka prek aso constitution lo lake ite daga ta alam ke theta ili tumsi autonomous jo hang bom body allen government tu constitution aka prek nai pu hang bom body a binong nang ps lo aka prek constitution ta constitution puge pilo nilimo penda pulo lage det ki maron pulo bodi angelata constitution aso pulo bodi athema la pulo tante jong si lata constitution aso lo pulo tante Karbi Anglong ta isi adet aso lo Karbi Anglong latik puge ma puge ante det lo ade para lo district puge lage nomor 1 bangke Lapan nomor 2 bangke Karbi Anglong Autonomous Council apunta lo hala bangke alam bangke langsung anke Karbi Anglong apunta lo
itum han autonomous council nang pido koklo autonomous district lo auto puke pido ilitum auto do auto puke emethang pubodi auto rickshaw amethang dam boy ko pan bodi me amethang dam boy rickshaw hala kapre ka bange pedal le dong di te dam di hala bange tar mane itum autonomous council bangge itum district bangge autonomous district lo por emethang si solai nang gi pujo alam bangge ilitum hadak chief minister son si pulo si non nitum claim po bangali minister nang da damakam velu alam bangge nang methang le claim non utang det roke non ye litum chini ne dat po non itu masih CM ta pupu mate di Hemanto Sharma bani son vanlo punya di ardar vanlo punya mate di abinong ne Hemanto Sharma ke tang ja kong ta we dake tok do lata non ni li ne ka ning ye jong jong lu dake to HAD minister ta he di acha kong avi dai pu HAD minister akam avi ke pusia dake to muthe Cabinet Minister tumbang meeting dopo anke hakdak inglong aso alama pa anke lasi paragraph 1 bangke autonomous district pincong lo paragraph 2 bangke lake autonomous district council pincong ante autonomous district council ke kopulo ke ran po kopulo ko solai po kopulo kapangni po kopulo ke seng po amene pukok lo kupulo ke sing sete la autonomous district ke solai bang ave apram hunge itu ma methanga richu si solai lo richu ke lage bang pinpo martum si ingwai po along dampo richu ubadia binong ke richu kiri acho munit kiri dam pen ke long la po si richu ubodi richu kiri dam ta Kathar bura Aphan permission hangko kalima kalang nah tum sini gadi ilik tuman ta sini la Kathar bura Aphan permission hangko ma pin pomara tu nitum richo hang namji ridam ji popo ridam po Kathar bura bang approval people ang bat ko dahil ala ke itu mericho sistem pang lala bang setanong itu ki democratic country demokratos ko pilote munit aja kong pensi solai nang ji pusi itu pang jipu dek munit aja kong ko pulo gelong po arni ban karbiang long ke do ano munit tung ke ha council long ke ingidun une daji unda une ke jakta une athai tabe la po ande ko pilo winang po pusi alar lenang chetoy dunun jadi alar lenang chetoy dunun nang tung ko mat lo kang wai po ko mat phan lo nang tung na chetoy dun po ching wai ra nang toy dunun an ke alam me kupulo kang wai po yo lalon ji kupulo kang wai po hala kang wai yo panda aron nang jila tha begin wai thabare ke chok chedaji aron nang ji la si pirthe det ka solai te aron pen la si hadi da paragraph 2 sa paragraph 7 along about pulo nang tu la election ka pe doji Aphan council ai election ka pe doji Aphan a law te selam no pujo may also make rules make rules pula apran approval tanang ni imbithang declare
non-official bracket arlo with the approval of the governor ko bidul ko yate ako with like approval ko dadak la bracket arlo si bidul lagen 1969 anikan si lagen habdu la elitum 1969 itu autonomous state long lok lo aman la det pen warfit lo matedi warfit itu ke more power sinanggi pula mati halas to lo more power format a power cipidun turong halas to Ladakh pulo, Ladakh ke pipi lo la law nangtum law selam po election ke doji law ko pipi lo hala sa law long ke tap nangi hala dake thal nangi composition of the district council allocation of seats seats ko an lo ke do nangi lata hada difu council long tipu nangi ili tu Kepachini niama UPDS dumma ha Delhi si ke selam da difu selam le dama Delhi silang dam rong politik pilong or thoke dam ke tar mane itum ajak kong dak dipu claim det taun la so ajak kong bang cewar pitsi ha Delhi si bang pan hodai dam kok si hadak se pas selam ang itu nge most power ko di jakong ong mucot ko abinong e jakong kong mucot si ke claim kamu UPDS ahod la pen ASDC hota claim lo so Ladakh delimitation of territorial constituency adang ke thik anma pota hedi itum dak se selam nahi ha Delhi ke pon nahi gadi lapen ke qualification voting komachi vote pikhegi komachi election to longji Ladakh preparation of electoral rolls la anda allota itum selam nahi Allah selam ep nahi do olang terms of office any other matter and proceeding and conduct rules laan tada council long selam et nangji ka selam nangi ke mantu lo 1952 ni kan athema 1951 November Kretropsi arnisi itu autonomous district itu panang ipi pini krenet pini pilo lo krepo body Kretropsi arni si itu autonomous district nang pi Mikir Hills autonomous district ko November Kretropsi Pirapet lo NC Hills ke subdivision chotana hala so seta council ka kaprek anta district ka selam ke 1986 lo ne pio ni se selam ko 86 kali 81 82 malo si hala ke district ka kaprek ka selam अच्छा itum lasi a council ke dokok lo a council ko pulo mak selam nangi a lo bangke a ron bangke 1952 ningkan se selam nangi 1952 la ron ka selam dia Aphan ilitum Aphan interim council selam lo ilitum abi aprang si adisia bangke CS booth joint dia munit CS booth itu Aphan sit adisi lo alang lipan tulo government tu nang tum amen munit ingwaira amen nang lunu pulo interim mane temporary council kasalam dia Aphan bang krehini amen lolo la disia bang John Kathar amen dodun la anu kapre amen ta dodun dak longre hala harsing ingti ko hedi hala ta dodun la hai harsing ti ta dodun pen sarsing habai la hiwita dodun arokom la ban krehini amat ko karbi sai se ke lo ta amen ta amat Assam government ke sik schedule ke langselet pik ke di Assam government kalilo India government India so la bamun kayastho sudra wa tum an ke hedi kayastho kopi miang te isia bang ke ho hala paper reclaim tu bang voice atum an ke la sik schedule ke langselet nei abotul la learning tv no ke langselet nei abotul lagi la Constituent Assembly ke selam hut ko an kang tom la ke selam di poko ing ton pik no amat hedi
bang krihini amen ke toy ke Assam government tum deng de der copy lo ke deng de athe mahala constitution ka silam along a member tum an ke assembly hai Assam assembly interim temporary assembly a minister raisel keman kulodhor choli hat alo Rupnath Brahma talo Rohini Kumar Chaudhary talo lapen ke Gopinath Bordoloi ke lake a prime minister matlo amat alang litum ke la bangkrehini karbi amen sai se ke deng de det amat kopilo chuplang ka chuma thatu halak kul Rohini Kumar Chaudhary ne ligama tha tengke Rohini Kumar Chaudhary ke borpeta so halake origin ke Bengali halake amat ili tumalong Janardan pathok apanan toilo ha sorry ho janalo ashram nang pabilo ipuga ashram nang ibisu kipu lang ke Janardan pathok Aphan advisor nang bilo advisor nang bisi Janardan pathok nonta sorry ho jan damlote hadjang langso damlote a statue nang litum theklong ya murti ar viana tu theklong ya chiriarum alang liphan council nong advisor ason si pondat lola khorsing terang itu 17 sing terang khorsing terang itu amat alang li si adlis pincong amat alang li guidance si alang li si ke guide dun lo pincong amat bang inkoi rapi amen lo bang krok ke tribal kali ye abidong ke dake tribal sai sinali pudak chapter paragraph 20 long ikipu lagi tribal area pusida keto jatta tribal to pancor nang po 6 schedule long kipu ke sakori kipi long lia patta kipi bojar hidi dukan kang ni lakad do kaveta otoriksho ka solai otoriksho ke nam bas ke nam ja ka solai lakad do kaveta sukidar pion lakad do kaveta tribal sai senang po pusida keto amat pilo bangke MAC amat yang ke MDC bang krok ke tribal kali kapin jo paju dundar lo bangke angela so akechok chi at least bangke Assam government ta deng tu der si 1953 aningkan pen counseling ni lo seta latum first thing ke hedi la paragraph 2 hello day paragraph 2 hello lo silam nangji puke tok cheng lo la sikhi dulang bo atima ahem aputa ave ahem ko pulo ki kimpo angela paragraph 2 sa paragraph 7 aputa lo kente lapor aputa claim silam beg nangalang nang tu pulo amat hedi banga silam le de non anta silam le de non anta silam le de amat silam nangji pu nilitum pulo silam nangji pu nilitum pula la tum kroi kre angkat tak kroi kre keceng sing nilitum 6 schedule implementation committee pu silam lo anke lo pidam lo la pike 24 plus organization pulo menon ke APHLC pulo la tum silam le de sin itum high court dam lo ni tum high court dam heri ulo nili tum kopulo nang deng de jibo join torong pita aning keke alang lita nang pudun lo nang to application dengi matang nang pudun lo awan deta aman bang deng de ke deng ko puson lo laka arnam nangarab dun ketan lo nili tum lo non market ke cheng ke la application ki pidam hudlo application pidam lo bang chief justice to be in make wala lo bunge ha po ase ke so hi la court number 1 a court ke la ansu se hall ke the ke hodi la so hall a teng pen aku hinira chitim do ilang bon ke the tu la son hinira chitim do ya hall ke the
Klar-Dak si kang ni netung aling si do lo code number 1 Guwahati no. Constitution alam po jo la si code number 1 alo si do. Chief Justice mi nek de. Ki ko thae pu mangai why do you come now? Chong hoi lo. Ningkan trok kep a ting nang tung ge wang. Ningkan trok kep a Francis lagi claim nang ji. Ningkan trok kep a pi jo hoi lo ge wang. Ning nek lo ni tu an arjulong. Second time aku putu. Ahin ke thak dung lo ni tu advocate tu. Mana soronia la pen arkoi lo bang ni. Thak dung lo sar. Ni tu nge tribal po se ke thek po se wang verek lo sar. Aku petang le lo. Tribal se ta pu anar ningkan nang ima ningkan trok kep nang ima ho Kepachini nang tu ipu. Nilitung tak kapiri arnam kar dong nilitung ti. Nilige Christian Samson teron da Christian Dharma Singh teron ni Christian kali setan nitum pang thom ta arnam kar dong lu da ko dar lu si. Ko pilo ma therak ni me po kar bi to mai ke los lo la a lo jong si silam long ge. Abi nong a lo bang lo. Election ka pedu voter list ka selam la hello abi nong a lo aputang lo la. Akapre ke lagay lam yong ason rai ke sala long si bang toy ko la bang ke amat hedi arnam ardom piklo amat hal arnam nan peri dullo advocate tompan amat advocate bang pulo mana soronia bang sa netung ke tribal posi thedet lo sa sita ke thekatun da selam le det lo sa ke thak Kethe katung ke mata tum lo. Kasilam vek nang ia tung ke mata tum lo. Kasilam vek nang ia tung ke gubernur. Alang sigi pudu nang ji. Silam non pu. Chief minister sigi pudu nang ji. Minister sigi pudu ne IAS officer commissioner dum sigi pudu nang ji. Bang pu bidet lo sarala tung ke. Claim ke dasu. Ange chief justice ta do joy lo. Nang pinot nang to ako. Hada masih order pidet lo. Order pilo lagi deng dat lo application bangke non hearing ko amasi hearing lo jat lo an ke hala ki jote di hearing re ningkan isi dam tang lo hearing avelang amar nilitum bangke ghontak thom kebra throk nitum kangkir phalo karbiang long kangkir phadet penama nilige dipu bena Guwahati ke dam suno anke sonapur anke le nili sopo bang court ar lopen nil pan telefon nang lu haladak court ke nili tum case ki thur po no ni tum case thur las bang so case thur ko ke jitul deka po muni nili tum birudhe case claim lo hada number 1 ke jitul deka case lo ki thur amat tulo jitul deka bang la je ai Kathar mane ne tu ning ghonta kebra throk latum bon ke kol lapor bon ke kol ke long le lapor no ma arrest serak nahi chief justice order ki people alom solote arrest no lapui amasi nili sopo bang nang than lo nang tum chi withdraw serak no amasi nili ta telefon pen ki alang litum pen long kumar man ne tum peran chingki amasi chi withdraw det nili tu minute phong mo chi withdraw det amasi ha nili sopo tum than tu lo chief justice pa chi withdraw et lo sa amachi withdraw et lo amatala jitul deka ke RSS amuni lake hala BJP amuni saise lo latu amat superintendent of police da BJP amuni Aphan bang amen ko pumayong ho ko pia sivo pumayong ho amen ta rokom si hak ko pumayong te amen ta rokom si hak hai acha chetin ni det lo acha halata BJP pakalo aman ne to birud he case claim halatu aman arnam rabdun det aso arnam rabdun det hit tang hangen ko son na rabdun jitul deka Aphan si case ka pethu nilitu ma birud he arnam karwar tu mata nilitunge abinonge case ta haitu ne dajimini abinonge teta jitul deka panil tum a hotur fansi case papitur
case pa bipil ani tu mana arrest ko amano ge nilige withdraw that lo ka ke banta amasi hala jitul de ka case ke jut kok la dakte ye ai number 1 lo jitul de ka case nil yomno number 2 lo amat nili hala nili support tum dah di kupisi nepamen ni kipu bamati pudang Lalu mangge pirta pipe deke, aniyom ting pirta pinangi, ni tum advocate tum ha, ni tum birudhe si case claim lo polote ni tum man pirta pinangi. Seta RSS BJP tu macam mana ni tum ban pirta nang pipe, kaya arrest lo kenangi, ya pun, arrest long po pun sekecek hok lah tu, apa ya? Anke niliente ningke oi, amasi dah lah bana bangke ni tum withdraw that, jitul deka case sajut kok. Next one lo ni tum case. Itu arju lo itu advocate pan kopi lo na tuang case ke sar umme pen la che bohong kira case hai ni to advocate tum pulo mu pen la jitul deka tum ka che alam pen che bohong kira case lo silam nang ji pulo anding pihini anding su proxy pen silam le de la posi bon ke call bon ke he no lo tema pula la tum advocate tum tai pudu sita sar alam bang la posi bon ke call ilu Ang dagali lagi democratic akam labangki. Amat chief justice log gel go order pide. Or law selam no. Law selam le det jong lo. Kopi ko si selam le det ji dei. That may which is doi may also make rules. May pulo te hadi may pulo may pulo te claim tamik claim ke tamik ko bisa. Law lo ke shell pulote la ke claim ek nangko angita ke mi pusi gitu nili tung hayun if sile 15 aku hala la so law si la 1951 law si ilitung enbom la ke thier lo nili tung pulo la ke thier lo la da ke tok do la so law ke la so election ka pe do law ke da ke tok do for the first constitution of district council Aphan si a district council ka selam dia pancot anak laki. Na district council Aphan ka selam 1952 ningkan selam edlo, ande si edlo laki abinong ke. Ang non anta itum la si en bom la. Non anta ini anta la si en bom la. La sini tum haladak pulo de la nitum pulo ka obsolete, la obsolete ko hobdo ta hedi. Tok ni ma tok nang ni ma pu arkoi ben ni tu ching wai pa pulo tok po por kata ke me tu si tok cho me po na ande ko pulo obsolete tu pu bo ki pu bo aku halang amendment ta dulo amma di hala amendment ke du CM la pen advocate atum ke nili tum biru dhelok lo law selam nang ni pu hala dang nang pu dun heng pu se law selam nang ni la ke do tang kok lo ke Amar halan tum advocate abang. Hal tu nang pudun lo. Ke tek ong si kitab ke bon dari kilo bola so jai Kathar ke. Warni siya ta do hai. Ke tek ong si jai Kathar kitab la bon dari kilo bo. Teta kitab yang si peklang kli te mar lo nai kroi dun ko. So na kitab do da chini ne hai. Kar bia tum ke kalima lang di non peklang ba si ke chini chot na. Lanta por he lang nanta karbia lamben ni toklo la ko anu ni ke nam atum chini ni la le por he lir late non hala long bi ka pen di ala lumta so tum long sin li bi kang hu ka kita nang li tum la le por he clear no anje batai sige na tum buji un ede ji batai sihi ni por he ke por he clear acha lo bangge nage selam nun pulo cikloyon trokong mong petang nei pu un edet lo ningkan si ata apa moi cho hang tu un edet lo ki un ege pia por lo abinong ke hala national party ke di bang high command BJP etum kroi kri ai BJP etum along that north east and atu assamang bongge BJP pulote ko marlo majority ke bongo sena Himanto Biswa Sharma panta Bongo Sena si ka control. Apen ili tu ma council ta Bongo Sena si ka control. Non amat ki.
hek nang litung kroi kren dan dam da me pinyan yang samta dam da me thek long ji pion chokidar ha gate along kar chapato ta bonggo sena tu mai se ilitung ke karbia tung ge no ge sung pik khang jang karbia tum dak dika ha di chingjin sum mi kopi si tum ki duk ore duk pik lo mati ilitung cicini ne dat pichana ilitung council meeting pe ne ke thege do ta pang e lep ke avilu choi ki mi ge ching choi court ke mi ge ching choi pu ga avilu non ge sendel je ton ne ta sendel na do non ge di kalima la ni ge lang bare ti pia pot lo ga li lo la lo a kam bang ke hala dum bongo sena tu ni pu RSS tu ni pu ke bhate maro na bate maro bate maro na bate maro kipu bangke an bangke a pechu long bom na yi jarso se thala an ka